Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Biztime TV, ikaze mu makuru ya sport aba agezweho. Reka duhere mu gikombe cya Afrika, aho ku munsi w'ejo kuwa mbere hakinwaga imikino yo ku munsi wa nyuma w'amatsinda, ubwo ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yaje kuba itungurana cyane itsindwa na Guinea Equatoriale ibitego 4-0, bituma rero ihita isezererwa. Amakipe rero yaje kuba azamuka mu itsinda A harimo Guinea Equatoriale yazamutse ari ya mbere n'amanota 7, ndetse na Nigeria nayo ya kabiri ifite amanota 7. Nyuma yuko rero Cote d'Ivoire itsinzwe ibitego 4 byose ku busa, abafana bananiwe kwihangana ndetse no kwiyakira, maze bahita batangira gukubita abakinnyi ba Guinea Equatoriale, ariko abashinzwe umutekano barabarinda babakura mu kibuga. Ntibyarangiriye rero kuko aba bafana n'uburakari bwinshi bavuye muri stade bahise bajya hanze, batangira kumenagura ibirahure amakipe yombi yari yajemo, ndetse batangira kwangiza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ikipe y'igihugu ya Ghana nayo ibarizwa mu itsinda B, nayo yaje kuba inganya ibitego 2-2, ibi nabyo bituma ihita isezererwa. Mu makipe rero yazamutse mu itsinda B harimo ikipe ya Cape Verde n'amanota 7, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Egypt ifite amanota 3. Abafana bagana nabo rero bananiwe kubyakira, hanyuma bahitamo gukubita abakinnyi babo, ndetse kugira ngo basoke mu kibuga bisaba inzego z'umutekano, ndetse bamwe mu bafana batangira kurira muri stade agahinda kabishe cyane. Ibi rero bikaba bibaye nyuma yuko kwa gatanu w'icyumweru gishize mu itsinda C ikipe y'igihugu ya Guinea yatsindaga Gambia igitego 1-0. Nyuma yo gutsinda rero abafana b'ikipe y'igihugu ya Guinea bahise bajya mu mihanda yo mu murwa mukuru, batangira kwishimira intsinzi, bamwe bari kuri moto abandi bari mu modoka. Ubwo ibi byabaga rero habaye impanuka y'imodoka ziragongana, abafana 6 bahita bitaba Imana, naho abandi benshi barakomereka. Kuri uyu wa kabiri rero imikino y'igikombe cya Afrika irakomeje, aho mu itsinda C saa moya aho ikipe y'igihugu ya Senegal iraza gukina na Guinea, naho Gambia ikine na Cameroun ku isaha y'saa moya. Mu itsinda B ho saa 4 z'ijoro ikipe y'igihugu ya Algérie iraza kubikina na Mauritania, naho Angola ikine na Burkina Faso. Ikindi nuko Mohamed Salah kizigenza w'ikipe y'igihugu ya Misiri iri gukina igikombe cya Afrika nyuma y'imvune yaje kugira. Kuri ubu yaje kuba yakorezwa mu ikipe ye ya Liverpool kugira ngo yitabweho n'abaganga. Biteganyijwe ko rero uyu mukinnyi yazasubira mu gikombe cya Afrika mu gihe Misiri yaba yageze muri 1/2. Naho Louis Gliva, umwe muri ba rutahizamu b'ibihe byose bakina ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani, yaje kuba yitaba Imana ku myaka 79. Uyu rutahizamu rero mu mikino 42 yakiniye iyi kipe yaje gutsindamo ibitego 35, ndetse aza no gufasha ikipe y'igihugu gutwara shampiyona y'Ubutaliyani mu 1970. Ndabashimiye rero mwese mukunda kandi mukurikira Biztime TV, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu byo nagahoraho, amakuru ameze neza cyane aya sport ndetse na entertainment. Mugire ibe byiza, nge ndi Grace iratubona.